Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Хан Free Fire. Бүгін біз Free Fire ойнайтын боламыз, яғни тренировка. Достар, біз неге осы автоматтармен ойнамаймыз? Бүгін біз ойнамайтын автоматтармен ойнайтын боламыз. Так, достар, менің кейбір видеомда дауысым шықпайды екен. Мен енді дауысым дұрыстап шығып тұр деп ойлаймын. Ал кеттік. Ойбай достар, мен тек хедшот берген килдарымды түсіретін боламын. Ал кеттік. Je lui ai dit, aime-moi, prends-moi dans tes bras, et je n'ai plus personne. Ne laisse pas ton odeur imprégner mes bras, et si tu m'abandonnes, je suis pas celle que tu crois, aucun cabron ne m'a touché. À part toi, caballero, personne ne m'a touché. Cocaïne, la fille m'a frappé. Je suis clandestina, la parler de mes parents, pas de mes paroles.